tosi prokwa Ghana ni mpe Ghana ntosi na bede na dollar yen kwosoro enya ene ame ho kire ye mesi anope papa nsem a wori aba no ano odin because obi badge nsem wo de also won tia ba na obi kura mpo tia wo ba mpo a na woni na nya asem onse na oba na je nsem onse na oba na bo miko event bi na abranti bi be ye nsemoni bi wona ne maame wo ho na ne maame pata no said the abranti ni si cream ne maame gu fom no na asefem ye komu maame eya wa no wantete oba na yie hwe driver ni bi akonya accident me say accident no enye ni nyina na ya na mo attribute ama bonsam na bonsam no onim na no yie enti no mo de be hye no hwe a driver fo bi mo menya ne ntie se tramadol and sarie we nom ana mo di tisti anim ekaka na unya accident enti sa accident we no unya enye wa we ya buru nya bai America tenta wo pese wo koba contemporary tem no a wo pese pe unya no se unya accident eye wa anopai de ye kan nyina ne se tibia bia ye bekom tibia bia ye wom no eye nea na obronika asem say it's only a fool who doesn't change his mind enipa sebe wagimie e no nko antimi sachira na adwene apa awura bi frame yo na oka asem bi kire me say oni abran TV started say omo bobra Thursday no program na ye okay na oni abrante na wo baako oni abrante no wuye na ne mba me se abrante no ho nyefe okay enti o ma ne nware abrante no nam se wo no hu sa abrante no ho nyefe o se debi ne ma me se nam se na abrante na ni subanye o se o hwe me kama even sisi akura mpo no a minni ne nchen no na wotwe bia wode me ba ne sika eba na ono aka se otwe ne hufra abrante no empena dodo a wafa ne ade nya asem ketua na nso enye yi na mse maame we de eye wow eye wo anti se wo hwe na mguza se na abrante no waware oso ngwa na mse ne ka ho tumdika na kopacho se ebeye ye dia anopai de wu komu no se wahu se eye wa dia sachira wadwene na erade emwo 0540311311 0540311311 me pacho number 21st clinic for number sciatica me pacho nkrabata ne yedu enwotwe se de ma Mary ankasa akwa ba odi hu adanse no mesrew ye wotema kasoa takwa kumasi oboase sunwan goso wanchi brekum tachiman ye wotakrade East Legon ho na Research Center no ewo eno da nche yankranza na headquarters Kofodua nkoko Accra no ye wodomi debi so na dwabo so nyina no 21st clinic ya hwe ye no ewo ho bomodin na frɛ yen sciatica expert for ne yen yade bia so etete wo no me pa cho bomodin se wo do ani ebe cho say dem say producer yi ma am say onyame wo beto metwade o he say ni the stories no ye kura na ye de tofinko mu yaje stories na fa beyi kwame Tofi ati saying oh adum na wo so e nyankopon cry nyame amba ayewa maminti o kakra na saki so mfa ne de metwam na afede na yenkoye story nenka mi hia bere pa ba kakra bi amenya bi amehwede nyame de mbeye Tofi de me kan say na me fa kwanya we so na wadaroma yensire wo mampani ne na pamfo kutudwe gu fom yesire wo mo Ghana fu bi bre no de so am say matise ne kra no one oman no be kasa nti wo de yentwen ne kasa no wi a bi bre bre de kwa menyo na be ka na say yeah no pressure diet so no enye easy because me be and I'm so mami peka krewum Tofi
medisi tank no Anko na me kura me wi am no de be fe so wo de me twam apem yanko yanim yanko yanim Tofi asem de na de wo de nsem aba wo na me ka no asofudie ni de say ye na ye sofo no sofo ye sompa sofo ye veje sada na mpacho mtwa sada na Friday na me kwa trot room na lady bi betina me nchen o se ma Mary good afternoon me hwe nanim o se unim me won nam say there be no say me tie mo papa so mpa Tofi nkomo na munya na munya asori so mpa asori ya fa de o say your friend Sompa lady oba adu oba adu o eyi pankro no teenager say o say your friend onu ade abo no ho safo yin o me na fufu nyina friend Sompa lady o ton station no yankopon nhira no nyame nka o pa teenager say nyame ti aye kese omo person dada ye ma ye ti asori ho ya ti kure begu sorry de o ti ase de kasem nu be ja ye no ahwa na ahokyira ba Canada ba ye no o say o tie ye anopa ba ako no o address o mo kwa so oro no say my am asori awie enti Sompa asori so I na asori awie o ye enti say ye boni o ye papa and say di nyina so say afutuo na bia ro ti kwa ma minti o na Tofi okay Tofi ene masem ka no ma Mary aka bi na mami kansem ketewa bi wo de o kan ye no ho ne say ya papa no masofo marriage counselors si ye kwaware mu a sansem no mo de ka say de nipa nyame aka bo mu nipa bi enditi mu no e ka ho bi egu aware okay e ka ho bi pa egu aware but de na me madwene ye me say omumfa nhye mu say de nyame aka bo mu no e wo mu say nipa bi enditi mu na nso wo enam so a ade no mu betete no aso twe beba so enti eba saa wo ya ade bia wo dwene ho na ade e hye wutirim se ye se de nipa nyame aka bo me nipa ntiti mu no chinchina atwan enti se nipa no wo kunkura ofiso se de nyame aka bo mu no untimi nyae me ka besi se a Christopher ma no bi e de saa de na hye wo mo ho a o mo di mama ni binya se eye ne se de wakoduro no asa but another kwame mema na Fakye o I'm telling you who dia agro obeja wo akọ so jawo di fie kura na amawa obi wo ho wasi di fie no na tim se no yema o monti ase se kwame yema ma monti ase se enne wo ye wadwen se obetete be ma ana wo ye wadwen se obetete oba ontena ho obeja wako yenka no krenkyere ye ho na yenka man yenti ase se asase so ne ye ware o na emu nyuma heaven aware ni ho emu nyuma ne ye de beko heaven o but asase so nko na ware wo nti yenti ase se binom hihye wo mo no ekena ne bi wu ne bi say obi adidam because of aware yenti obi abrabo anko yi ni because of aware yenti yenti ye ho ase na ye papa no masofo ne omo bua ma aware gina no ye nkyerɛkyerɛ na ye ntiase se oba kwa aware na de hye ni tirim se madam ana abra wo connect wa anye yi aba ma ne betimi agya awu enipa no wo ye bibia obedwene ho mienu dane se obefa ne ma tra se o menim se maware ba ma no na se tie bia no me ne na ebo bra kosie nti sabi wo ye ne ma ehu emfra kora na o gidi se untimi nyae no wo ye mfa nhyem Tofi eno nkoda nche hwe se wo ware wo kunu ne se woni sika mesre wo se nyame ya adom so wo pagana bompa ye ma no ne sa bra wo ho ase mo dan se tama no ni sika no so ono ona mo ayi eno ne mfomso a yakotomu no Tofi sa slay queens for ma na o mo nenam na enkrofo toto dan toto cars ma wo mo no enya ta ma na o de obeye be ma no no obesi da ma no obeto ka ma obeja wo ma na gu ho no okọ anya duro nso anya duro because be ma no mu no obefia o ka ba ko anu aka mienu hwe na wako slay queen fo ni bi ho be ma o pie fia ayi councilor Lutrod be se o fiti ya mi wura ni o nso o fiti wo mu na
One munasi fie, one so fit ye be my dear man, one come woo, or the can what the Miricaba do as I said, or near my okay, but also obe fie, to be a ben on in the team. Share Toffee, sing young coupon ye what don't not or status or pejao kakra, Toffee, and sorry I will face you. As a chair said, you know, nibi. Say, Yamiari wadom, ebi a wanya car kitua bi, and I be crown and form, but what tally is on fe kakra, and I a neat kakra, Toffee. Miss Onama, a mano, or more munikunu, and no more kunu munina, and who say, Bemen can for so bebaso. 2. Bema was a ring, was a wedding ring. When say, a ma honey will be on a wedding ring. I didn't. Almost say, so what's a ring? We are responsible. Oh, what are you with me? Oh, fana, with me out. We are not in the opposite. Yes, Ghana. Oh, and the Toffee, I dear about quite ye catch the union on manum say. Yes, the warm. Ye poor massem, ye dogomo. O muni why bianca says soon to mintra. But o mun send ye may be soon. Say, a brantiana wawareno, a be a name wouldn't be. A china will bet me in ye be. Into green whom you know, and now wouldn't be an ascetina ben amenity. This wouldn't ye be a ascetina sense on a menene betty. So one mompayena ma bemano, say, or piano pa, or tunica, and as we nika or faka or quite juma, Toffee. Me see binum wa so nya pie free and opaku see anwumre ne yere enhwehwe na chiri kwan da ade ya onibi na ofra waje de ohun say onibi enti onfa ho it don't care about you hwe mama ka se bi nchro onim say ba ma bi asi dan abrosan ye to aso mensa a complete ne yiri so onim enti yesofo busa ne say na wokuru usi wonim enti wo ko site ho ne yayi no unhuna na ene osi da bi ena yesofo no ka kire ne say awura ne onya yere pa o ka kire ne plain say onya yere pa because abrosa to aso me yansa wasi awie no yemfa bosumi na esi enye dan kitu abi aka say o de okose ba bi na osi ye because abrosa to aso me yansa no wan fa mfie ansi kura ebi mfie ba mienu ena obetimi ya complete wasi fie na wie complete ewo bra unnim dia onya yere pa be man kra pia onhwehwe na chiri na unim papa no sofo busa be man se tambe no so se nyame ye na dom no kwa adwuma no pon a ofa ho na so kwa obeduru fie be tambe so obi a be no nkunu no bi wa no ndu ansa no abafie na so na ya na wo yere wo ya onhu ase me yere de mi piano pa on ye on frame o yesa nwumre na ma beduru fie tambe ya me ba beduru bia no onfa ho be man si dan wie ye no waware foforo atu aja oba no wo eda no wo han no odi ama no na one oba foforo akotena brosa anim de ma oba ne hunu se be ma na ye se japade no e de esi ho obebo charge na papa ka kire ni se wonya yere pa because wonya yere papa esenka utimi hu tam o start ye hu se na nse be me na muntu ayede asesa because obi a wo ye se adwuma ne de ni sika sem ne bibia kra wo be hu se em se bibi ye dey koso anka wo bedi akire hu se sei na wo ukunu oye enti Toffee yesire ye nuama no omunya abotre busiafo ene no ye wo a momma ye nimra ye ho so sade ma Mary aka no hwe Satan crash yase o ye Lucifer momfa sade we nhye mutrim ma so obi ware obi na ni pakrofi se wo ye Kristonia na wa fa no se enwa no wa fa ne se enwa sorry ntu na ni abre na ni da so se asori betu no nti wonim enwa guarantee obi amfa ho ma Mary tu ayi betu no wonim issue bi abeto manim enipa na ye sofo na sade na ni esi abre no oso oja awade na utie nsam dabio no saki ensre because unim say obi your sofo dia ne level awo no at least emfuchinye yesi ebi di da bi achi saki pacho na make na what Toffee me sofo am nchen David dabio no si ben na no sofo say sofo a ye de ensa gu no so ahira no na Toffee wo ye sofo oduru David anyame friend se na damfo
ɔne ne kasa ano ne ano animu ne animu wo yɛ sɔfo ɔdu David na nye David no ohu ɔba odware a ɔyɛ yɛ ada na asɔpa nya asɔ amma Pharisee ti Profi da bi ade a wo ye me Didi agya entimi anyina. Ewiase nyina asɔfo wo de wo Tofi wo nim ne ma ɛkɔ so nyame sɛ da hyira wo mo nya nim ne ma ɛkɔ so wiase wie mo ho bebre da bi wo ye sɔfo de a wo level wo soro kyɛn asɔre ma ne asɔ mpanyimfo I know but awarija ye anase nsɔhwɛ ba mfa mo sɛ ɔyɛ sɔfo wo anya awarija ye no kwa bɔne e wa wale mu no Tofi me ka share say the apie ne nuru 10% sa hwɛ sɔfo bi ye program na wɔtete papers e de ma congregation no say entwere wudin question wo bisa no say yes a take e no a take free say wo ware we yere e be pem nne wafa na chipen take yes na your marriage program free say wo ware wo kunu wafa na chipen or your old boyfriend and now your old girlfriend ex and onyema oye free say why no onya 85% ewa asɔre no ewa asɔre nim Ewa asɔre won be kan asampa na Tofi me ka che munya boche we asɔre 85% asema no ke no e wo say ɛkɔ abɔnten asɛm nya asɔre asɛm Tofi o de opa ma osofo bi mpa tete saa de no say ɔmo yi nya atwomsɛm free mu now umodo ade ne say expose obi a say ebehu say me na me twere say ya na obi a so ɔyɛ no kwafo a ya warefo wa hagina ho da bi sa say free say wo ware ye wafa wo yere chipen wafa wo kuna chipen ubenya nipa wo so ubenya nipa opa ba asofo group asofo nko akora na bi sa asɔre dem asɔre dem na making na asɔre dem ne odi we kwa dey o na asɔfo no temptation e wo mo so na che ye wu Tofi me pesa me kan say me pesa me kan say mo ma entum say enema pia yadwen ye nse entumi nsisie no esisi na moment dead enti ne obetumi ayede aboa prevent ade no ma ne nsie no mo ma yenye dan say ye de ye ni tu nipa no so say nipa so ma sidie ontumi nye saa mate Saki I won't say simple how na laughable we say kind of mystery because software team ya ka say oja ware dia next asem na heading onye sɔfo biara keke o because nipa kon kwa metima ka say on qualify so your friend sofo because manual we use are yen kyerɛkyerɛ no ewom me sure say man for the omo problem say wa ware ma ba ho counseling na mo cancel o ma kyerɛ o mo kwan a o me sustain o ma ware na ene usu be ja ware a you don't qualify to be a preacher I was say ode ne nyuma gu ho omko share be bodo omo akosi ibekum won na nipa akoro nso ahun se dan we mu no omo hye ja na kwa na tobo kɔ na bɔ ntekuma tirim usu anu otwa kutoka mia no ibekum na usu abobo omo nyina atima ba asokora tirim na kwa no hun se be also omo abo no kese na omo tumi su unfortunately na abo kese no kɔ bɔ ananse no atirim o se abusuafo mu su na sa de na ya There's example which is we are not being realistic. Hwell, We are not being realistic. I thought that Saki, ade bi a umfa mu pen no. So obi kan on share antennas. Yes. Asofo ne asompanyimfo pi asolve issues about marriage. Yes. Yeah, ebia sesa obi de na osolve yes ono na nka eto no a ebia nka wantumi. Yes. So enka nipa be ko heaven be do so pa vi se nipa etufo e do so but ye ne a etufo no ye yan so ye wo ne ma ye ya ase ye tu ho fokora pen hwe preachers pi be dia dance ye say ne ma kro mo tai preach ho no sa ne ma ne so mo hwe kese Good. Not just say and some sisi etoso your abrabum nyina na because so we Christiani na so oji Nyankopon dia. But say God has given us the power to change the status quo. Ti say asema okay. Ebia na wabusuamu no. Omo ye yie ni so a ebi kwa ebi nim. Enti wo de no abɔ ho safo hene say abusuamu die. But Nyankopon so ama to me to change the status quo. He was say through Adam sin by wiase through Jesus Christ. Yenya enkwaje. It means that emfonso Adam ye atra bedu ye embrace no. Yes Christo ba ye no.
ni wo be wu ye no etimi a change ama ne ye ne Nyankopɔn ntam aye tete ade a it means that so obusuo mu no se ensem nko ye o how you have the power to change the status quo or the chance to change one kasa abrabo. It is a one change your abrabo na so to do nsa dem rifum na say de bia no u blame amanfo a then wa yeah what him say abrantie bi etimi abɔho bɔden akodu abrochire ne nananom ene ne wofanom ete ho ka se onsende omu sika enti en omo ye dia bring sand nipa down ede na ba ne dadam ede na ba ne zero mu unya chance se obebo obra yie wa mo obra yie ena awiewie o se awiewie Onyankopɔn so ayo obi edom na se Nyankopɔn apagya na you are expecting say nipa kon be hwawo onhwe wo ni nti no wo we shiri nipa kon no ne downfall Sompa but inzemeto nyina na ewa maminka asembi o say never blame any person for your personal choices. You are still the one who must live out the consequences of your choices. Fa o hawa wom sa be no nkoto bi so say me maame na antitimi ye me papa na ama misika manko school na wabrabo mu de koso nyina na ewa because you will be a ne maame amfa na nko school ne papa amfa na nko school but ene o isika ni ba o ye billionaire enti je na kire say o maame no papa amfo anko eninti na awie yo say na awie you have the power over one cast choices in your life and then me wo mabunu no so ye wa brantie bi a onimade pa che say so o tere no ho asua de akosuku yi a oye nipa kese pa enso so wodi winom odi namfo achi enne eniji ewom no ena na edi so but ni refi say dachi ye kwa ko wie ni sen me ma me ka se mi kire me say so ko school a de bia no wono namfo no ma ye te say onsa waka bom sei mu wie school a ma ye sei obia fa the direction obia so ni ti endi say akosua mansa na wo hwe no de aba obra de I'm sorry wan hwe yi a enko wie tofi bu baby uzi train sa sa no be tinsa enya yi kro because obia o different destinies de Nyankopon ahihya ma obia na different enti say wo hwe obi so na de aba obra de then I'm sorry enti ma me tufo wo papa tufo we na wonum ni jai enamfo na wo de ho aba omu ni jai unyai then wan kase watwa ho ano abrabo ne biti wa asa beble mu ma me no papa say o man hwe yi na papa wo skapa papa so ama me dwetiri ena ma brabo awie mi say yi o I just say oba de say fo no na papa wo ska o ko ne papa tu ni fo o so papa fa de na mame isi amanyini me ye panyi mame kobo me bra o de ma no eko wie no na emprekom ena na odidie eye wow eye wa nioma ekoso abrabo mu nyina na eye wa ababa Onyankopon abɔ ho fe asenka wutimi asua de akosuku papa bi akoye political science na so wo ye MP anasa wo ye udi emani mo bibi mu a o personality no nko atimi biebie doors ma wo enso wo de wabrabo aye wo hwe mprempre ho na ena TikTok ena WhatsApp ena Snapchat honko a no anigye ewo ena wo ye niom o se wo hwe abrabo se na esi kono na fashion no se na esi tie fashion se na esi tie wa adwembe o se eno is the craze of the day eno na ewo so into wo ye bi we be ba ho so no na abrabo na bi tiu na ahofe na Onyankopon de ma wo no na ahofe no atete utimi hia wo ba bi pa wo se enioma hia da koyi ba so show ba na nimpa wo se oba we se o nyobi so no mu na se o siesie na oba kama pa yes obi ahu na no ho fare na no ho fe but ebra bi a wan mo ne ye nti ene akɔwiwe ne se na wiwe no ewa enti misramo mabunu no we are lucky na so between 18 ho a eba na this is the time to sit down so who sua dia this is the time to learn because ene petrol 1 liter 19 cedis 19 cedis say gallon 85 cedis and 50 pesos just imagine 1 gallon na say na kosia no kwa yetua
na say na wo de beto ho aya obra ye e de ato obi ama wo ma so nti say wo sua de na so wo sua de ye na wo ye wadwe so obo obra bia na say abrabo ni biti wa wo be bere papa mi so wo de wane to ma me say bia wo ma me wo sika wo papa wo sika o papa no ma me omo ntena ho da nti say abrabo na nyu ya eye wa you have the power to change the status quo you have the power to change your destiny bibiana is in your hands nti me sure fa take control of your life say ade na wusua ne ye ade pam na wusua ne ye because ene amafo skapa o pam ade no o pam atade ba kwhye wa 200 cedis 150 cedis it's not easy so to me creative na so pam ade na de say bj mu na o di sakase pa so enti say o maame no papa ye wadom de wakoto adwumasua mu a mesro sua ne ye ko magazine na ko hwa amafo ska o mu hwe ho so omo nyabotre sua ade enene omo te omo brand so emfaso nti identi na ope easy life okay you know be UK or hwe pa yes a friend Harrison Ejaben okay or UK Harrison Ejaben or say tofi odi wachi ache follow ache say nyasem kitwa okobo radio makuri nyina nam say na akwa edi machi acha pa ana obeti me ne Stella ya chiao makiri ba ya chiao pa bra na nana kwasi ono so say odencha kese pa ma otumfo saman hene okay ana pia wa no pe won kwa so na won kwa so right bacho boma yeme tumra wa I just say kubisa and enti nka omo ho right and happy birthday so to Louisa in Cancer Konedu minim just in the picture no ho am say the picture no anu akiho in picture and oya akwala kitu yesi minya chese oye humi wo TV so na aduanu kwa no wodi ano wasore no wabet o say ni people ha omo connected people connected so who wa na opewa asem keke enti Louis in Cancer Konedu ye we show happy birthday unyakopon ema wonyini na ombeye panyimpa na fe oso mramfa so ema oman Ghana okay yeah tofi me that say so me that say me offers ne say ne maame e de Felicia no Felicity boama na ne maame so eye Paul ne papa eye Paul in Cancer eti Louisa ya chiao anopa yi 9:30 you must na API say the pressure pa you ma de ma me no ho ano din but anopa yi no what is nga metima ma fa be 5 course bia wa na wa yem from so bi sam from so no a oyeye no enne epraw ogitum se eye wa me be say woni me share story obi teste me asema o kan o say Tofi mon kan kire mema no so o mo ya kwadwofo no say ye bre na omudi agora ebeja awade no ye obema bi wo ho by nature o ye kwadwini wo ye bema me say wo ye bema de me kan kire openi say pa adwuma ye wo de se wadamfo bi kwa na abokwa akodi na chi na wo besoa bibia ye bribi sade be ya wo ne wo ma ani wabusua ade ya pa wa abusua mu ye say asama to yere abusua na ni bi chese wo yere kura kwa abusua ni mu a na ne wura ho hwe nyina na ebetime nya bi na mum obia betumi aye na fam de enti mesra wo ye bema pa adwuma ye dakrubi ye bedi san komo no yenko ahoma no so na yeni nkomo kakra me ba chaw me mo akwa ba ye dey so na awon je na ya di mo ne am say phone no eben wa no dodo enti nka okay but ai the problem about churches is contribution
And then they're not clear for now, some people have chat with the no plan as I'm a deep. The one is fair. How much Ola no mu na ho, ola no mu na ho, ola no mu na ho kra. Me ba cho me mo akwaba. Hello. Ini ati say. I'm near the morning, but I won't say. They adom. E dey pa na wonamu a wa wugidi say eye wa. Oh, I'm a paying a minimum, me, I make it to say, me, at first, me buffo. Okay. Yeah. Na, no buffo, and she say, in same this year, I was saying, me, but train up, me, no. By my actions, and my mission, I regret with many problems and can make me solving it easy. Wow. Than how to resolve the issues. But recently, my tenafia studied phenomenon and Nuguso. I'm working on it, so I think everything will be okay. That's it. Nyanko pomoa na timi free sa tibia no ho. Aun se kuku nti uti anyi ya nipa bi kura obeboa wo no. Wa ma na twe no ho afri wo ho. Me ba cho me mo akwaba. yeah, suffer at the say. Ba jo me nya sofu ba jo. Suffer. I won't come home, panic my family. Me nya sofu mo nya me sofu. I suffer. 20 o. No, thank you. In the area. I mean, each from Kai Boku. In fact, no time moving holiday. It's a addiction. The can say, one man can sit out in the room at the Danabra, Midayam, with you. Yes, the above. I am upon some Amodia Maya. And yes, I'm Ketro. The Oyen, Yawa, the stress, Indian, so we are away. I dare we be a morning now. I not say to you, on you, and Yawa. Mate, me da se wo de brana be share experience. E den pa na wo fi say. E koso wa brabo mu a enye obi a na wo giri say ye wo a. Ba cho me mo akwaba. Hello. Me ba cho wo gina so. Hello. He ma ti say. Na me adumo. Wo de udin hu hia me, but anopa idin na ewo wa brabo mu a wo fi say eye wo a na wo jeja ho. We de enyam bi ha o. Now how am me ya na me to wan kasa contact number. Na me no wadi komo o ma wari. Enye yi. Na ba ta say Bia na okay. Me ba cho say wo kuma se ya. No kuma se ya mo ka. Ochina radi adoma bra Sompa Hawaii. Ma wo da there. Okay. Your number na 0244809641 oh. Me pa chon there. Fa na ye wie show no a. Yes answer Saki fa o phone no. Capture the number no na me wi a. Me ne no akasa. Nti wanwa ye be frɛ why. Me pa show you. The wom nyina ye say nyame ti ase wati. Me pa so much. Mate. Asemu. Hwɛ. Ma enka no kure. Ma Mary. She say awade ekum ni passing accident. Hwɛ. I thought that obi kura wo ho a ote won so wawu. Adwendwene ni niema ekoso no. Obi ewu no ote wo. Hwɛ. Ba ne bre na ensu yesi de ne be sha adaka mu. Me ba cha o me mo akwaba. Yeah. Aja na o ma ne so kakra ma me wai. Mate. Ana pe mi chia mo so ko so. Ya da sepa. Udi hu hia Me me. na mo yo. Me Na sia. Also, me ya so le kata so. Today. Me se me ya pa be for this program en punti me ya asa le kata so. Praise God.
Yes, more Kenyans as some near Futua, in some Hankasa. To say, I let me have him for a common column of Hatton. Wow. 3 days, then cover the year, but program, I asked an area. Wow. As I thought I'd be a home one, I feel like to say, Café and Penny for the house of phone. It may it's as I can we now saw them do now. Yeah. So, yeah, so Nippon Power, I catch your bank. Obano, no, when you're there on family fees, when you're council on family. I feel so, the group that you catch there and say, if you have no TC sale, because I said, man, I bet I should say, Obano, Bemadon, no Bano, some work. You could. The designer man, I share my idea at a common. I come on, my baby, oh, I'm a little. And your body, you are not there and send it. I might be pulled up by your boy and what you not the nature of them because your cousin is a father of family. We are come from Maliku. It will be part of the boy on it. Not to another messages you and tell you, then tell you, my cock, or bay, or you might come up, or will be our day boy. I feel upon on it. One I know you first, what as you die. And also, who do you care who know the year? 20 years, and you're the man that she thinks the Kawali about 2 years at the and I feel so. We are that area fabrici, and not higher. Yes, Uncle Church, and then May the radio say also for the past 3 days in what the whole team sorry, but ne programming at your more pija. Rademaya Sanu, any mammy. Me pacho, me more quaba. Yeah, like I say, I can care back. Okay, would you hear me? A dinner, el namwa brabomoa. Officer, a wa. There's a number to helmet. But let me see you on mine and mine good for thought. So on my yeah. It that was name and I'm the rented and if you are a customer rent in the swamp on from my rent to become the son of the year and then I'll be hammy. And see the one woman say, I don't know. Me a motto, maybe that, my boy may delay Sana after me. It hasn't mean that you see on mine and then you see a house of that boy, the lowest cry 100 cities a month. And I'm a target from 100 cities to 150 a month. In that moment now, the giant motto on materials will almost 7,000 and then in the time. That's Sompa. One, I did the more supply of 2. I'm not with those who are any impact on the life in the bomb by the good money. You can say that. Oh, say that. Because in every cry, this is the attraction. Now, on to my training, long ceremony with them. One much like the almost some frequency and amen. Wow, I don't pay me chat me yaw. On my henny, I do watch it. Bra, I don't pay me say, oh, sorry, a cobar for the Yanko Punch Row. I am no pay 5 to 6 tea food for thought why. Na, Nyansa, if ye any ho. That's it. Me watch out, we didn't be a friend me free. Oh, hello. Da, good morning. Good morning. What you man at saying? Good morning. Watch out, we didn't hear me. And I pay dinner a sia. Ususu say, eh, wa. Papa, you want to make a dear Muka. Hello. Oh, Paul. And also look at their common, Papa. My young from Sabine is here on the crown. I'm a name in a couple of Then, when your bema be a one soon, we are. Never tane. As Mrs. Nasa, the needy annual man. Many dimension in a Siciliano. A couple of others are then my woman, you know, when you say. I'm my old back when you said that you could be in the same from my Zankama. What is your cock? Bemanako.
I don't know where the day. You know what was on the insane. I'm an album. We any day. O tiano. Anana we any day. Oh, okay. I said, me Germany. Na se me teni die me call me ba me te say anko na me no ampenata. No, oye be man so office obeboa. Na ba say. Oye be man so office obeboa. Na ba tan go wo me dey. Ba se say so si me ta se say dey. Da me ne ko so ndi ni se ma ka fancy de bi abran ya ama wo do ma ko na ne. O week be te ma te format week dia sham. Bemba kidia so pana. Enangwa na manyama. Saki, I have our phone capture. O de twa na yenya ni picture no why in so. But o number na say ni twa to. Na pa 51. 51. Okay. Pa chan. Ana dama kwa na ko police station kwa say de kwa platform kwa kamera. Okay, mate o de yebedi nkomo achiri. Hey. Ade da mo na ho amompe o. Ati se film ho akwa akoto ba bi. Me ba cho me mo akwa ba. Yeah, na. Be ma na ho te sen. Yeah, what? Be ma ba no. What? Ano. Tikri. Me de me sort yama. Yeah, asemi mo abani pastor. Ela ye munya kra o. Ajine pa na bua gana ho. Asorum ban moni na wadi. Afiri wa go ba no buti ko. Kafra. Line no munye. Kra. Ade. Wacho se TV na ugina ho a ma volume no nko form say radio nso a twe ho free radio no ho e phone no so e na me ne obo nkomo yi me ba cha o me mo akwa ba Yeah, you Tofiakwa. Saying Good morning. Good morning, that is saying. Okay. Senior, me ba cha e de na sipa a kire se e ye wa. So for me the me program e tell se to be am church is just in the program. The stay open. The program pa the woman me pa O pa adwuma ye. Mba try I say oh. O de 0244 189641 no I have free. Na adwuma bi da ba bi a ye be mo waso ate. Why? Okay, me da see. I say mo. Me ba cho hello. 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 Oh. Hello. Say. Dami adumo, ba kena mo se. Ko pa no wa kire se o ye batan mpa. Yo, ba cha. No so mo program na na ma paso. Ba na me ka se eyemia ene se. Na sister ma me tuni ni oba na e de esu. Oba na me ni to. Se oba na eye ni bone. Me na ti ye ya komedi bia. Ba de ba ko ha me ene se. Me ya juma na me pomo mo de se na branch obi apon ho model. Na so model bo na me do. Kan silence kana shi. Kan silence kana shi. Ina ma from the bia be na from the for the thing bia no ma bia so ano ma no na ko so ka na bia bi ano ma sisia sha ni ma ano ma na de ko so sika no na wotre me ba na ga me say e be kwa for o ka program ni tu ni ti me kwa so cry de me se kwa so ni bi ya ma mu da mu program so a me so ma kama so me problem ni say okay, what the I have 0244 189641. Why? We pass more fan to small na the same degree more. I mo bona ban with TV so
Iye nyina Mate, what I met to us about, but don't say sometimes. As I didn't know, I was saying, Yap Brena, Mamma, ye di home come up. So be me scana shit, me scana, you know. I thought that it be a management, no. And the come be fast over manage dear no. Because Sikade, obi me shim sikam through in some. But minim say, we are soon sumuno. Dear bon something me, no, be no. But actually, I'm say, be the home come on, way forward. But all, Memoaquaba. Yes. Anna to saying. Nane adom da na nse. Already Adam. I didn't see Cynthia, officer, a wa. But this is good dear. Yanka sakwa biya pa me se mo no baba ko. But there's so much around that because kind of phone said be on radio. And you said and say be done be now. Them ma to Colombia. And crown woman, I'm a fan of the crown to the car, education crown. Either my damn crown means you. I'm a joining and my man crown. Let me be a year, man, is an engineer. Must see my brother, but you did be a year. I mean, so I don't see a woman, and not a second. Someone away that would Satan na me be mani na satan ba ka ba ko be wanne be kanga do na ko se be ma de se me tun ko ma ko nyam ti satan ni sa ko pe ni ma de se de me se no ya e ba ba de ko ma ko ye e shira ka ba de se ada ka sa be drum ma ko ya mo me be do ni shi Me pa cho Saki fa ne number na me why me pa cho wo number no say ni twato because akwa ko du senka wo fa dura no ma frekura catch the mo by 41 ma frekura catch the press number ma frek and I thought for ha o no madru come no ma say no program ni police say come me that story because Sunday the party ya win you. What's it? Me bought this also. What's it? That's what you crazy on. Because now say a boy me man kwa so kana me tie no ka me nya ready to. And not say me say that I saw for much as you do. Oh, him me watch. What's the number? Send the chat. 65. 65. Baba 65 65. Baba won't talk about them, but yes, why you busy? Oh, 81 who me. Without all that, or him and me free out there for me to baby. Oh, Fakye me pacho Nyankopon ya adoma this week. Bramie mon komo e wa adwuma why? Without say obeduru a ka kire ohima se Tofi Sibra. Why? Without say but I'm rather Tuesday Nyankopon ya adoma. Why? Without say okay, me that see. As I'm here, I'm going to go. Me pacho me mo akwaba. Hello. Hello. Yes, sir. Me bacho at saying. Hey. Okay. Me bacho a DNS wo abrabo mu a officer ye wa. Me bacho Tie o. Wale aso. Ndeso baba. Ndesama. Amubumo manya opapa. Dey na ye lie ai. Eh? Oh. Ora yem for so. Me bacho me mo akwaba. Acho uhwe TV twon ho why na anase ma volume nko for. Bacho malone. Okay, ohima na ti saying. Bacho nyame adom boko. Ade na sia. Officer eyewa. Mesu mistake via me. Ya me sane na me papa free me nti. Ahoche sana. Yedi eni.
nti agya no mi wie SHS no ho na bɛrima bi ba ho kyerɛ nti na menene ɛtena nti mi konya fire service bi kora ɔbaabi foforo ɛwɔ baabi ama mo frɛ me mo frɛ saa tam na me nsi bi a me ba bɛwo afei de meyɛ na meka kyerɛ ma me sɛ ama frɛ sɛ menkɔyɛ sɛ me so menyam kyagye sɛ bi a mɛwo ansa na mayɛ de sɛ mo mfa me afei de meyɛ meka kyerɛ bɛrima no saa tam na ɛyɛ ɛtwa mu yɛ bɛrima yɛ de force by force na meyi me nsɛ gu nyame nkwa nka me na afei de ɔyɛ sɛ nyambo a ɔbɛpɛ biribi fɔ ɔyɛ sɛ ɔde me kɔ skul nti me de menim sɛ agya ankyɛ biara na mesan bɛnyɛ me ba panya na ani di a wɔdi me nya asɛm ketewa ɛbaa na ɛnam ne so a ɛnam saa baa no so a ɔde ma mekɔyi me nsɛ no gu no asan na ɔbaa no akɔka abom biribia ne hɔ a menyɛ ma bɛɛme afei de m'adwuma sɛm ka ɔka kyerɛ me sɛ wobɔ container ama no ɛkɔka ɔka kyerɛ me sɛ memfama asɛm firi me deɛ adeɛ a ɔde bɛyɛ ɔbɛdi m'ani ama me sɛ yes wɔdi m'ani ampa nso so wɔdi m'ani so wote hɔ na wɔdi w'ani ɛsɛ ne na wɔ mmienu na ɛsɛ nso menni baabiara afa ɔyɛ mama menka saa asɛm wɔ nkyerɛ mo ɛnnɛ yi wowu a woma no yɛmfa mu nsie sɛ bɛrima ka sɛ meba tie sɛ bɛrima sekyere ne se aduasa ka kyɛw sɛ mɛdi w'ani a yɛde gold koraa ka no ho a gyaa no hɔ na kɔbɔ ɔbra because sɛ wote wei wankasa wogye tom sɛ ɛduru anadwo koraa wo na woba dwendwene ne wawu agya wo ma no meboa sɛ bɛrima no wayɛ wo ho adeɛ mpo na wɔka kyerɛw sɛ mɛdi w'ani ama wawu a pɛ wo baa bi tena na bɔ wo bra na nyankopɔn a wɔhwɛ nipa na ɔbɛhwɛ wo nyɛ sɛ mefoɔ bɔne so o but yɛnka nokora nkyerɛ yɛ ho sɛ bɛrima ka sɛ ɔnni w'ani mpo na ɛyɛ dɛ na wɔtumi aka sɛ mɛdi w'ani asan kɔte wɔ baa foforɔ soɔ no wotena se mfie du wɔbɛdi w'ani aku ana ɛsɛ tɔfo menni baabi sɛ adwuma menni adwuma meka sɛ nso nkɔwa me sika koraa memfa nyɛ biribi nso so meka biribi akye na wɔmfie bɛrima sɛ wɔbɛdi w'ani ɔno ɔwɔ adagye ɔwɔ no ɔkɔma sika sɛ fa akɔbɔ bra ɔpɛ sɛ wo ho kyere waa na abrabɔ no wotete wode afrɛ 0244 189641 na yɛni nkɔmmɔ ma mɛre baabi adeɛ no akɔ akɔduro no momma yɛnsekyere nka nokora nkyerɛ nipa o hwɛ ɔhu sɛ asɛm a yɛka no hwɛ obie ne hɔ ɔfoɔ aware gu so me nuane wo wo sɛ menkɔgya wo na kɔgya wo adeɛ a menkɔ ɔka saa asɛm no na adwene kyerɛ ne sɛ sɛ wo ne ɔbaa te hɔ na wowu nti ɔbaa no nya fire service chance wankɔ na watu akɔtena ɔbaa foforɔ so na wobie wa no aka kyerɛ ne sɛ wobɛdi n'ani wopa kyerɛ sɛ bɛsi wo yie ɔfi saa bɛrima wɔyɛ nsi ne yie o wokɔ w'anim sɛ deɛn a ɛno na yɛ no age no kɔ animu no hɔ na nyame ma wo ho kyere wo deɛ woyɛ hwie nyɛ yie ahoɔden asa sika sa nyansa sa bibia asa no kura nya na yare bi so abɛbɔ na waka wato hɔ saa brɛ nkwala we no a wawo mu na won hye da mfi wo mu no tofe ɔmo saa fo ɔmo papa ne nyame o obi a ne papa nhwɛ no papa ne nyame kwan bia nyame bɛ fa so de na ko de na ko pie baabi do ɔde ne bɛ pie baabi na saa brɛ na papa na wayɛ mmere sɛ wo bie wa na waka kyerɛ wo ba sɛ medi wani a nyansa bɛn ne wo mu abusiafo aka sima nan na nondu abo mebacho na ye the program no ba na wieye course no de mintimi mfa biem but mesrew se wankasa wugi tum se eye wa na wakotom fom so obi mu a 0244 809641 0244 809641 anasa 0266 30 3733 0266 30 3733 eno ne number yede ye na minim eno nso ne number yede ye fache show yi obetumi afre yede show no eba na wieye ma Mary de na wo ka twa to na ya sori so ye kan se se de odi kan no nye se ye foa awarija ye so dabi edi kan aka se me sisese no
nyankopɔn saa deɛ no ne naso bu wɔ ho kyes wagya ama yɛ ya mo ebra anya si ewu ye ti ba pimpim awu nka ne lai ho bio kanya me lai ho nka no ni ewu enti yenwie yi enti sɔre firi mu o sɔre firi mu sɛ enko yi a ɔso obedi wani wo be onye wo ho ade me sense that sɛ nya ade a obɛyɛ ne ho ade obɛmu wayiyi ato agu wo be ku ho na akɔwie bɔ ne nti mesrɛ mo yenya ne yɛbɔ yɛ bra no nti deɛ wasom bɛdwo deɛ bɛboa me ni baabi kɔ nti wo ni baabi kɔ no na wo ni baabi ansa na wo hu bɛɛma no sɛ wo pie na wo kɔpɛ biribi yɛ na wo de hwɛ wo mba nyame aboɔ ni dua nyame na yɛ de ɛpra no ho nti nyame bɛpra wo ho nti anuanom adɔfo no titiri ɛmaa no sɔre firi mu otom na sɛ wansɔre mfiri mu a wahu obi foforɔ no deɛ ka hu sɛ bɛyɛ asɛm okay paa mate mama sɛ wo nuanom na yie no time no nso yi memene nra memene memene de ya na yɛ baako deɛ sa yedi anim ya memene de be ya na wo sɔre simple sa akɔ no ho yɛ no he pacho ayi boko atwuma boko aya fa card no bra na saki no mu enye announcement no why okay me da say asopanyi Tofi aha me dey me kan ye we ase jumtini that the lumba yeah so mon content hwe ne yako to sami a wo hwe mi ya me yete so no ni kura ye ne no wo ma ye mu na ye mvelu na ye nye bibi a ebebo ama na transi aboa ye okay na so ya nhwe yi na da bia ye ni hwe bibi foforo a kire bi no ebeka se na nka me hwe ni yi a se na nka ebebo ame okay nti wo man kura ni ye nso ni kura ewo ye nsam no yi anhwe yi a kira wo beka ne ye di ho nkomo yi se eyamia o wan hwede hunu boaye so hunu boaye so a wo betumi aso mu yi okay na wakura ne yi erwade nhira yen pa mate me da se menim se menua PMG odampam e wotafo yeah me hye ne yere ne abusua ne nyina ten titru Benedict time say ne babema eye ben one ne co school ti fact ade ato ye nyina yani PM so de oye menua ewiase na nkasa no mrante he no se mo se ayede aye the bending minister aba tau seconds because 10 abo we dey kan nyina ne se sabe panifo bu bebi se onyansani bia nka se me ho yanka enu ntina nyame aya duma dwumadie bi atise no ode abrɛ ewiase enti ma atiefo entie no kwakwa na emom yenkoye asɛm no ɛyɛfo okay anopai me chia me designer Edu's collection wo Crofrom traffic light na se Edu already nhyira pa na me papa Mr George Ampofo patron okay one me mama prophetess Mrs Florence Ampofo ma mere wo na say mo a wo da wonya free wayi no a anu an so kope obi saki mami nti o na yen sorry so ma wa nti right Tofi unze de bia hu be bana so ni gye no ho a mpacho ayama wani mbie yi na hwɛ science no so hwɛ science na so wan hwɛ science na do hu kuwura mu a na wa ene waye because be bi wo ho a se ompa adwuma one no to ana mo foforo no behu but aya na wayi wani hwɛ ade foforo ebi a oya o spec o sonwa bia no kokomu onwi eno a na wadwen wo so ba na refi say sa nipa no ompa adwuma from the start nti se om hokɔ ware na na say asemsi a ewa ena ade nso so nyankopɔn nsa nim bia no so enye nti bema wona ne te a onware wo no nyame nsa ni saa union num ene nti na wo face nioma a wo face no nti se wan frim na se enyo asemsi a na eyewa Tofi nyankopɔn hyira atiefo nyina mechia me ma me vida wo homfa se se nyankopɔn ompagyaw okay na de nti a wo bae no nyankopɔn mo na ntimi nyina timi olma o o shopa komanu
Kume ni show. Oni adwa brefi. Hey, go. Ai, omo show. Go. And the pride, to me for papa kuku. Kume ni ho. Go on. Go, who me ache, remember fee. I was here for anobey, aha, and I'm in my palm for edition, AC, Ote Minister IB Jenka. Ote Asopenny Justice or Senka, Ote Ma America, Ote Quabrakesinka, Saki, Yima, Rocky Junior, Ono, and so Ewaha, Ena Aki, Omunyina Bo, Ichidom,